vi gde ste ljudi, dobrodošli u Gamer Srbije HD, danas ćemo malo raditi desktop tutoriale. Danas ćemo pokazati kako da ubacite mapu u Minecraft. Evo, imat ćete link od ove mape u opisu videa. Ovo je mapa The Lost Potato. Preko Mediafire-a idete download. Znači, meni je nešto Mediafire sjeban. Ali dobro, sad ćemo mi to da uradimo. Ne bojite se vi ništa. A jebote Mediafire, Adfly. Ajde 3 minuta. What? Fuck! Čekajte 5 sekundi. Na Adflynu smo sada. Čekat ćemo 5 sekundi. Gazdan, zatvaraj klub, samo sam prvi put. Dobit ću copyright. I da, ljudi, stigli smo do 10 subscribera, još 10 subscribera, kada stignemo do 20 radni specijal, dodeljujem 10 premium akaunta. Daću vam link u opisu videa od mape. Nosi se. Ajde, evo ga. Ovo je 21,81 megabajta. Ajde skinemo. Inače tu je sa mnom u kablu moj drug Veljko, ali se mutovo dok snimam. Aj, odmutuj se, reci nešto jebote. Pozdrav za tvoj kanal, brate. On ima kanal Veljko Games, više nije Mini Games. A nije, brate, bilo glupo ime, pa eto, malo kad izvim. I gle sad kad me Boris nazove jebote. A pazi ovo, ja ušao na Mediafire-u Jaserštajn slika. Da, Jaserštajn slika, kao klip, onda slika i piše 150 planih balona Jaserštajn za 150 subscribera, uživajte u burazi. Dobro, ajde čekajte, ljudi, samo malo se skine mapa, mi ćemo za sad nešto pričati. Dok se skine ova moja mapa, šta ćemo raditi na 20 subscribera. Šta ćeš, Veljko, kakve premije da dam na 20 subscribera? Pa izaberi neke premije, jebi ga, šta znam ja. Može ovako, prvo mjesto će dobiti premium sa Hero. Drugo mjesto će dobiti premium koji radi... Prvo mjesto dobija Hero rank na Mineplexu, premium. Drugo mjesto dobija običan Minecraft premium koji isto radi na Mineplexu. Treće mjesto isto koji radi na Mineplexu, premium običan. Četvrto opet isto, peto isto, šesto isto, sedmo isto, osmo isto i deveto, deseto, 11 će dobiti dva premiuma koji imaju ekstra skinove, ali su banovani na Mineplexu. Tako da ćete moći nekako, vi koji to dobijete, da... kako se zove? I na nekim drugim serverima, ali ne na Mineplexu. Evo ga, skinuli smo mapu, ajmo mi da izađemo iz mog interneta. Aj sad se ponovo Veljko mutuj. Već 3 minuta snimam. Veljko, mute se, tako. Sad idete ovo vaš start. Idete, kucate procenat, app data procenat. Možete i run, pa onda ukucate tamo run procenat app data procenat, ali ja još volim ovako. Da, ovo će biti prva epizoda sa introm, jej! Čekaj. Evo ovako ovo da uvećamo. Trebate da nađete folder po imenu saves. Da, idete u Minecraft i nađete folder po imenu saves. Evo ga ovdje. Evo ja tu imam jedan svet. I sada taj paket koji imate, otpakujte. Pošto je neki bug sa mirarom, ja ga ovako otpakujem. Drugi način, evo je The Lost Potatoes, da izvučemo, ajde. Čekaj da otvorimo The Lost Potatoes, jer sve je unutar, dobro. Sada prebacimo u to. Prebacili smo The Lost Potatoes i ajmo sad u Minecraft da vidimo da li će da radi, da vam pokažemo da će da radi.
Znači ovo je moja slika neku koju sam ja pravio samo za desktop. Ja sam za YouTube kanal, ali vidim da je prevelika pa ne bi mogla stane na YouTube kanal. Pa zato, ovo je moj stari account. Sam stavio skin i ovo je neki kanal. Ovo je noob i ja pro. Ajde, upali se glupi. Ajde, Mineshafter. Da, imam Mineshafter, imam premiume. Znači, imam puno stvari na desktopu. Ako se to ne upali, pričat ću vam o ovom programu. Skinuo sam program po imenu Sony Vegas Pro 11. U njemu radite, stavljate intro i sečete neke delove klipa i sve to. Ali sad nam se upali Minecraft, pa idemo na njega. Evo ga, Minecraft, ovo je neki moj cheat resilience što sam igrao na jednom serveru, ali sad ćemo ući u običan default Minecraft. Desi, evo ga. Skinuo smo Delus Titus. Save profil. Tu sam. Pa brate, upališ u sred snimanja. Ali dobro, ne vez. Ljudi, ovo je Boris, imat ćete link od Veljkovog, njegovog kanala, u opisu videa. Ime njegovog kanala je Bohicraft. Jer tako nije tako? Da. Ali bre na seri. More mrš! Šta ti sjećam iz klipa? Dobro, idemo sad da upalimo Minecraft. Ajde, pali se, evo, 2 sata se pališ. Pa kad upalimo Minecraft, da vam pokažem da radim. Mapa. Koju sam mu bacio. Ja sad kad mi upadne još i Dahi, onako, upadne mi 50 ljudi na sred snimanja, jebote. Ko ti je upao sem mene? Pa niko, sam tim. Zašto samo ja? Ljudi, što vi njega gledate, majke vam? Šta vam je zanimljivo u njegovim klipovima, majke vam? Kome? Ljudima koji ga gledaju, Borisa. Koga, Jasenštajna? Borisa. Jasenštajna! Boris, ti si Jasenštajn. Yes! Ja sam Imam više subscribera od tebe. Nemaš, ja sam Srbin iz Bijel. Boris, koliko imaš suba? 10. A jebi se, ja imam 10. Ja imam 19, ja mislim. Ja isto 10. Ja imam 19. A jebote, Minecraft se pali 2 sata. Bar meni. Dobro ljudi, sljedeća mapa će vam raditi. Ubacite mapu u Minecraft, ubalite Minecraft, uđete na mapu i igrate. I to je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao! Ćao. Veljko. Ćao. Ćao. Unsubscribe se na Bohicraft. Ćao. I na Veljko Games. Ćao.